Imamo jedan ovakav usisivač kod koga je kvar da radi jedno 15-20 sekundi pa prekine, pa opet krene da se spoji pa radi i tako. Pa sumnjamo na kablu koji je ovdje namatan. Zbog toga ćemo otvoriti ovaj da to proverimo. Za to će nam biti potrebno ovakav jedan šrafciger sa malo dužom ovom osovinom, da možemo da odvrnemo ove šrafove koji su ovdje postavljeni i koji drže ovaj zadnji deo. Naravno, potrebno je da odvrnete i ova dva šrafa koji isto drže donju stranu. I za to će nam biti potreban ovakav neki manji šrafciger. Znači, odvrnete šraf i onda ćete moći da pristupite unutrašnjem. Sada smo odvrnuli ova dva šrafa i onih 600 dole, evo ih šrafovi su ovdje. I sada ćemo skinuti ovaj deo. Evo ga. Da vidimo kako izgleda iznutra. Evo ga. Vidimo žice i ovu elektronsku, pa ćemo žice da otpojimo da možemo da skinemo ovu dole. Evo, otkačili smo sada ove žice sa ovih štampanih pločica i znači imamo žice od prekidača, od ovoga regulatora napona i pokazivač kad je vreća puna, ovaj senzor koji pokazuje da nam je vreća puna. Znači to su 3 kontakta koje smo skinuli, odvojili smo ovdje i izgleda da smo i našli naš kvar. Znači ovaj kabel je bio pritisnut ovdje, a trebao je da ide ovuda i vidite da je nagnječen ovdje, što je najvjerojatnije prouzrokovalo ovaj naš kvar, jer ovo ostalo je sve dosta novo i dosta dobro izgleda, tako da ćemo mi ovdje samo ovaj deo praktično prepraviti i probati da ovaj naš aparat proradi, u stvari da radi normalno, da ne prekida. Vidjeli smo da sad radi, da ne prekida. Ovo isto sad ne prekida, ali ne znamo da li je to bilo uzrok ili nije. Morat ćemo još da provjerimo da li radi ovaj naš otpornik. Ovdje. Ovo ćemo posle da vratimo. Znači, da li radi ovaj otpornik? Vidiš, znači ovaj. Njega ćemo da spojimo, da vidimo da li on znači evo ga, spojili smo ga. Da li možda on ne pravi nama problem. Evo, opet ćemo do dugmeta za paljenje. Sada možemo da probamo da regulišemo. Vidimo i da on radi. Redom smo vraćali žice po žicu i palili usisivač, probavali da vidimo da li funkcioniše i sada radi. Na kraju ćemo sada sve ovo sklopiti. Idemo obrnutim redom kako smo i počeli. Vratit ćemo ove dve žice na mesto da nas ne bi ponovo bile uštinute i da ne bismo tu razmišljali da li je tu problem. Ćemo ponovo ovako zaklopiti. Kada smo pažljivo vratili ovaj gornji deo, vratit ćemo u gumicu, ovu Dichtung gumu, isto pažljivo da vidimo samo kako je stojala. Evo je ovdje, ovako, pažljivo vraćamo. Pošto smo namestili gumu, vraćamo šrafiće, prvo ova dva gornja, obrnutim redom kako smo ih skidali, jel? Prvo ova dva šrafića. Kada smo zavrnuli prednju stranu, vraćamo šrafiće od zadnje strane. Tu nam koristi ovaj dugački šrafciger. Iako smo
sve pregledali unutra, ipak je ovaj naš usisivač pokazivao iste znake kao i pre toga. Jedino što nam je preostalo da ga skratimo za 10 cm, da stavimo, montiramo novu utičnicu i da se nadamo da je naš kvar tu. Ukoliko bi kvar bio negde dalje na kablu, morali bismo da menjamo ceo kabel. Ovo sad preostaje da zamenom samo ovog dela utičnice i ovih nekoliko centimetara kabla, da popravimo naš usisivač. Uz malo sreće može da uspe, pa ćemo sad to sve proveriti. Testirat ćemo sad ovaj naš usisivač sa ovom novom, da vidimo da li sada prekida ili ne, sa ovom novom utičnicom, da vidimo da li prekida ili ne. Ćemo proveriti, da vidimo. Kao što smo mogli da vidimo, ovaj naš usisivač je sada ispravan, više ne prekida i spreman je za normalnu upotrebu.